mutabani nuwogu hariho Dr. mukuru wogu bamwita Obua Oginga and it's a powerful family. So Kenya lost Raila Odinga yesterday. Umushijo kwa sije yara mishanshanje nibiri kumuzikiro. Mbwenu wano rebe byo kuzika tibikwiza kuba biriya. Tukumanye bya one week morning aho kwa president Uhuru Kenyatta William Ruto abe yarangirire one week morning ngakajira mu makagogo Karen umakagogo ina makaminjo gwa ine Kisumu wa ine Nkaya ine konga omuka Elio Vision mwena hajire bamujyango mushasire chanjonisi bweni chora akore ofe yo munonga kurebeka ngo ntuza kuzika na wara programme chap Elizabeth netamu deno kubara akura tanse public viewing nachi bamuzikorwa mukaga konga I think Raila Odinga twire kichweka ki myaka kinana mbere inkura turo kwabiragire Nairobi umur Kenya abire ariyo mu irwariro konko bwafira be nakore exercise abira ine munyanya ayino muhara ayina abantu bamukwasireho bino mukumi webyo kwerinda wa India nangwa no wa Kenya na no mushahowe mushija yagwa yarugumuso konga wanore nabwo byagenze nakore nyuma hwaho ubwiro bo buherukire rubaza kutekatiga ngushana be nakimanya inahinde be nayishongora keshongoro karinga ko kusibure byenseji nangwa amubaje ngushana akakiteba nabo muntu yaza kufana afire na kumakumyane nyuma kinte cyo ni kitina kandi kimbuzabuza no afire kare ibyo kwa nokore umwimbi yambyore ngo really you going so it might be part. Yes, because na obena jigamba za shanabe na tebe chenyini so at the age of 8 akozire bintu bincharte ubwo muntu akesimbe myaka 5 full years arukuruzinga konga cheza jiro kuyakwatagana naba musingire kandi kore no aine Jomo Kenyatta bona na kesimba karata bajo abanyu abaze ba Uhuru akesimba hona benyi mabo yego amyaka kinana bayisimbire ho munonga atogwe ni William Ruto baye bahereze gukora coalition kwataganisa bayigisire hamwe nangwa bamumba side ya Raila bakaja ngo twacengana n'itegateko bya umuntu basabiza kubuza kore nankare gase yawe konka ayino kwabe naba mutakwikiriza nawe haro mubi yaherahiza akera izakaja tamu the people's president konka acheza betaguma biribe byagari bafojinga we bakora hamwe so many people think abira ryo muntu be nakunda Kenya this was when founding father ni Jomo Kenyatta ugo ishe wa Uhuru yeah Uhuru Kenyatta ishe wa Uhuru ati ishe ni Jomo 1961 tabanu wena na yetish yes so these are powerful families umur Kenya harumu most powerful families abokuba harumu the Uhuru the Jomo family Kenyatta family then harumu Yogu Odinga family because ogogu ishaka na akora na Jomo Kenyatta so these are powerful families then harumu Moi family harumu Kibaki family of course currently harumu na neje aba William Ruto but of course no Maruto kaharche bandra nwagitandikireho konka mbe ndende bagira ngo maka ikumagaroho of course the Odinga family can't be forgotten mwenta ine mwebembezo wataka koragana ganawe aba ba president Museveni hatika honorable kabaka you know so many people here bamugambira umunonga ngo umuntu babugine kandi bagashanga ayino mwisyo ahurire live ukagire biwamwego abira nakunda kwatanisana n'abantu Raila Odinga tinde kindu kumubanja really intekateka ngo amagaraje akozere byene bya binatekateka ngo asheme kuba nakora aha bwihangarye aha bwa family ye na mwen buzima nyabwanje intekateka ngo abira bikozere so ruhanga bwena wajirota natekwa kweta so wahiro akakwetera at 80 at 90 otakabire cyo kushekererwa otakaremerwa kwetambuzo umuntu arabe nagambe nsiyone kahurura otakagiraho karimwa gagamba nyoni njangu itizo ke amazimba gogari ngo umuntu ngo nayine family
meba niye mukunda nihanga nk'abamwe mbamba mukunda konka ko guzo ko kweto mukishane cye wenka we ohiro bari abaferwo kwa bena barebero kwa bena bakundo kwa bena wazo mukishane cye wenka we noreba ngo at least aha myaka ejo it is okay mbesha twiyagendera myaka 20 twansa kumufuna mukiha so abwanje ninjira ngo ahumuro mbusinje abukana twagira ngaha kigwire manya bihanga ya mutwire mbesha no cyenda kumugarura konka ninja myaka 9 aho wanogendereraho utakashyire kuri ya habitu niyo mujuru zitizoke ndizuka nanga struggle yenyemeria akari yo mshibine cyo mbeta azimio la umoja ari competing n'aba Kenya kwanza aba William Ruto nababiza ba forginga we abayine kimina ceye echamani cyo bakweta ODM Orange Democratic Movement kandi abaye bashine mirimo bibane batambuza babatereye babajya mu mbanze mbe mwemerizemo umushayarwaho but of course at the age of 80 Charity I think he has played his role but Jimnong because hati no yebuza abo kwa bingi bagira ngo tarayitsi imbere yo yaba president no tarabe president but noreba ezona coalition zibaye mbagira reka sorting this way so that it works hati nore ko bweshari ngo bwa Kenya bwawirizo kubwawe bajya ngo to stabilize Kenya reka turondo kuturabugane twikirizane we nabaye no kwa achivingira abantu beye because people want what now at the end of the day yes no muntu wabantu bakugira ngo no mugiga munonga family nengiga iyo mbintu byamajuta is one of the most powerful and bitongore bikora gas cylinders zo kure gas gitutekesa ayine burikimwe he's a very powerful man rich nabagira ngo abunji atarahunamira ako anorebere bitwine nkora yo kuba norya ukahunama kazenyi bakajangu cye hatu wakasigara nashanka gamba kandi ebi byagamba birukwata muntu wahansa taruwe mwene cyo abantu bakimusimira bagira ngo akatari barabandi umuntu kwatekeye ahunama ajya ati then Charity nyeburuze kintu kimwe what do we want in life umagara nyine ikintu teke cyo muntu cyashime kwa nanda no kutura amagara agokishemererwa kutarukurwara ukaba wamaganya mpaka ukuturana nabatahi bawe je kandi ukicereza ngo waboreje nabo bine ku bantu babaje mukariya hamwe mukanywa hamwe mukashemererwa then hasigara ahuririze rukoreki rutware ahuririze rutware wano basa kuyamba umuntu muyamba wano basa kumugambirira uhureke ya cyarubgaye cyo kugira ngo ukahunama then amherwizoba icyo yine sharing na mutahi wawe muhereza amageza aho wari bayaza kutora kubi mbenya agomagaranga gondo kuteka gutwine kwantutura bitagagana kayanchira mbwenu kamwite manya kamuhende manya kamurabiromba kama manya kamurondera abashuma mabi akatodeze nkai hati kubakorgahe byo babihenda babitwara babiciriza babito wawe obani wabitunga mpaka amagaraje kuga kugenda ugongera hakwawe myaka yesi kugira ngo imyaka yanaza kutura wacuca migufu mbwenu yayine kubana topping up topping up hakwawe uriyo nontunga so ni teka ngo icyo nicyo turikwetenga umagaraga. Yeah, you're very right, Charity. Life ni hejo kandi nyontega techena bingi munonga bwo waranka Raila Odinga legacy ni hejo of course. And Kenya ninga shiyanga riyo nandibande bakira mwena. Hat Kenya yoneza kugumizamu without him. So everywhere na twantu competing and tugira tumanye ngo yes twagishangaho iza kugumizamu tukore mechitu tugisigira abandi. Akwa tukugitwara tukujibasa. Of course, Senyomo Gideon hari rimwe nachukura ki umushaka atakwene no kumanga turo atakwebana na harba imane kiruho Gideon haro muri ki abashijamo iyo Gideon ni 20 vergam abo banoreba omukaza rero na hata izite bitakuri na but Gideon I think hari na so no even via technology of course it's not at this time that Gideon can be that busy konka ishituriyo tugamba burizo na turetero umuntu rero nakora kandi cyarukora kikurgamentasya Charity no bwa nabantu bingi thousands of people and I think sometimes in millions always tell people na munonge myeto baronde cyo gukora because tusangire ngo orabe ayine cyo gukora taro bwariteka ati Charity ndebira ine sente naziho mu banka ninga bangizire ngo ayino kwa ine byakundebireza kwa bizi nakore konga abantu uza kugira ngo hari narara narara kaceka narara
enzuye mbona ukashanga nageze kugira ngo ubundi ayiza kugwere nategwa kuba nabatine cyariyo nakora there is no person no gushesha busy in a program akagira mubwire bo kugira ati nanga ngamu yonte mutwari kumejinare ndamushashura ngamutera honte simweje ndebera ni iPhone ngaje twarana no makoroka kitungo kaba nubwo wazabunke ko buri kucarayo abo kugira ngo ibyo yine no mangu hinabarije kubamba bishahura konka nuko bakukigamba ngo tine cyane no kucarayo no kujerega so amherwizo bo muntu yabari bezero ya leta na kuba nakurondera atampanga renjeje yakera aha kwate bitakuri njana ija kuba na bisika de n'abantu bije bagure kugenda kuza kunyisa cyayi so tujya kwantu mutunga ukurabira umurigedion senyomo akubasa kumanya we kintu nakikora ata ubwo no mucara w'umuntu no mushicubwishi kwako bikora kihamuki istin sana horra kihaya na mangwa ina kasenta hanshaho atabanze kutakuteganisa bamujuriza n'abandi nimanyisa bibabo amongere mwene Justin ari gamba kibamba mushicubwishi amina so emeranke Johnson kwantu jubugabugana okureba abantu ko barukora otherwise abana bitu abasinya ya kana basikekiro cyabo cya kana bari mu kiro cyabo cya kana barukora examinations zabo ni nyendango abakubakwataho inumwana we narukora sinya ya kana examinations ze basa kumuhereza support yo takamuherezaga omagaraga ahabo kuba ebine byakamaririzo ngo bakubyeta nebyahamuheru hagire cyamutegana sancanci manyisa ngo imyaka ye nayo na yafa and makiyuntu tambura ha new curriculum kubikuba byafa oboyine kurondo kundo korayiye so tinkwenda mwana umutegana seze kumucheza hizi boze kumuchezo mu mbuzo ze kumuchezo mu kwato ze kumuchezo mu koyereze kumuchezo mitine mitona amagurukana uri kubasa kubiyekorera kandi it is just a week or two omwana kwendera examination zize then akakushango mukemere moja akajikora karenga no kurenga so nkabenya namumbahereza kaganya babase okutunga obwiro buri kumara habwa examination zabo emito yabetebekane babase okubikoraje kandi twaza kwakira munywani wetu Gideon Senyomo Mujurizi Morning Charity bya Kenya wabigamba yimwe muno bise ni mujurizi na Charity ndo mushomi wa Bible konka kindi kumanya yimwe ni munkiraho kake mu Bible mwagira ngo hari imyaka emukama ya hiro muntu museje imyaka eje kwa kugira bamunari yajogamo ebindi nabyo no byonja kubisimira mukama twazo muri Kenya Odinga family tonja kugisasira konka twagaruka mu ihanga Uganda tinoha mukashosheje kita ko murimo gwanje herizana atayisa narongo nakora ki ogunasika ebintu bikwatirika muhogo emundi nebintu nkebe katumwacha nje kuturamusya atuganira mu rumo gwagumazire mbwire ki kandi na mnongi wo mucyara ari yoko akutekateka mutsikubasika buzima amajezo gwarakeze nintekateka kace na kahango no sakuye mu kigambo kimwe na ribe narongo tulive TV West tanke tukuramusya abarebi na ubure bo mazuru mu rumo abarebi ba TV West n'abaramusa amazina bantura Peace narongo ndakora Rugazi Ombubare urakora muri mu kinaro umurimo gwanje gundakora ndasike butakore isika na muhogo iteka na ka hoteli umurimo gumaze mbwiriki umurimo ngumaziremo imyaka mushanju nkabanza hasigire yo kose butakore Rugaza raunda sigire yandusa bwo kwemera nasharamo kugura furampeni okusike bitakora hansi na muhogo umuntu kwenda kuzo mu rumogo ashime kwa yiniki umurimo gutuguretaga kasente kinji n'ubwoko ine umutwaro gwa ugumwe gwa sente gwa Uganda orazari ogure hemfungo ye bitakuri imfungo rya zingaye umfungo gumwe gurya shirinje nkomibere konka wagusharaja kapisi nkaka 10 uragwihama amagoba gawe kandi ukozisa amakara hamwe na buto incha karushanga wayongeraho waritanke gecebiri kandi urironyere na family narongo ombugufu cyo kwenda kunkambera egeshana nyine umutwaro gwanje gumwe nitandika business uratandika business yo bitakuri wo ina kasigirika wonkaka kanja kora reba ko mukana ko karateke mere yanje urataho frampeni ninge sefria nkeje ushuka mu buto utandikiraho uruhate bitakurya ubusharaje upisi buce uyihama kasente ushanga wahika ahabafu
akashonsho cyo muri wa TV wese no muri mugwanyi turi kakiro mu rugazi tune narongo nateka ibintu bibiri no rebo mu misho bwa kamera yawe muhogo ibitakuri emondi na nebindi narongo reka hati atende hendo musente na mungu go muri wa TV wese tumuganere cyenyine cyenye tumuhereze kigaro cyenyine tumje ngwanda kutana ko muri mugo esefuriya negura senteze esigiri negura senteje frampeni ekyo kwise mugano wa cyeta cyecho ekijiko nicyo gwa senteze na mungu go ari okwe arebeke mu buzima akasente kayi kasa kumutangishira mu rumogo akasente na sente narishe sente zipi za Uganda ekijiko kine cya shilingi 15 konkora basa kukozesa foka owa mache foka ejo wagikozesa torazagenda ogure yakasefuriya kawe ka shilingi 15 ogure foka yawe jeningwa oteka foka ningo jina zingaye foka nayo no ya shilingi 15 hati yagura foka na kijiko rabasa kwayaganya kuzayo kuri akubanga ni chance kandi wazo muduko mutarabasa kwa foka ukorora shashora then muri yo mufoka yawe mukasefuriya gumuhinduze bitakuri uriha mu kimwe ureka ngo watandikiraho watandika kora kabisa twabara kasefuriya twabara foka then sigiri yo nashibira tandikira 10 eje mpangoho umutwaro gumwe nashiceka amakara izoba twaza kutanga mate twaza kutanga business amakara nguraga zingaye amakara ganja gunda koze sate shaheji buri kasheshe ndagura amakara gashinje 10 ubwo ndantaguzire nshaho namakara ndangine ngura amakara ganje gashinje 10 nigago ngakoze sa gamarira okusika muhogo na nebitakuri aho muhogo twagure yazinga hita kutagure byazinga aga nabuto twagure yazinga na amakara na gen kumina muhogo twagure yazinga hi muhogo niyo ncaguranche konke bitakuri ndagurira umunshaho ndagurira inshaho ye bitakuri ngire tandishika umwanya gubonire ngoma nkora abo cyokorotyo kugira ngo koragura kamwe eize bafu oshanga utagigoba nkenshaho eshaho ndazagisikira ebiro bina ninga cyakatanye cikore hafu eshaho ejo araza kurugamwa amagoba oyaho na cyamushana teringana nakabafu era nayeriho njijo nayeriho buzima iyaho muhogo niyo ncagura ncenche ekitakurikira tambura kusinga muhogo so nico ndabanduza kusika ibitakuri nkaheruka muhogo izoba yawe ryarenga nutwanke cyazingaye ryarerengere reka tubarire hariya nko wagamba umufungwana muri reka tugamba rwo kutandikiraho umufungo wagamba no gwe 12 ato mukasheshe nde mukampima ebitakuri binaza kukozesa ebafu ye bitakoresha igine mutware 2 n'ishicika bweno barangwa mukasheshe bafu kache konke bafu ejo zaza kubasha 10 rayahwireho then ngaruka nkora umwazi bisika yebinde bitakura umwazi reka tugamba ati abafu izoba ryaza kurenga hate ryaza kugashaha 8 ebafe jigira ryahwireho ubuzima ndantakintu nakimwe ekikura handi no kusimara hangana imbabazi no kuturetera ba customer nkeshara yabanza munwana wanjye Yesu na vise ni mujuri zinashate nayo bajya kukigamba hazabona nabahereza ba mukama amina cyate cyo tumishtimwa yano kishwa ine kijacu wajwira ha king of kings ebya mujuri zati ndabize muni biringwa munonga ati bagamba acha sente bafu yabe mutware 2 Yesu wagureshaho kongati atuyahe bafu twajibari mutware 2 neceka twagura amakara gen kumina twagura esijiri tujine na buto binatubine izoba ryaza kurenga zona sente zone ubukuzinka zinga ukozire mu bitakuri ryanje byo mwizoba orunako ndakora me mutware 5 na kanana kandi ngabireho nabwana uburarabamo uriyo muzire kasente kanje nkoraki akasente akukunda maraki hamwe nayiha amagoba go nakakozesa ki amugwato wasagaza zinga za mutari 5 naza kwata him ebirenesh cheka ubuteguzi rweriho nihehe ebirenesh obebiri kashanje nzibika nkwata nko mutwaro gumwe nesh cheka nziguramwo bukito bwanje ubugora rebo
ongeraho ngura ubukito hariya noboye na muhogo aho nayo na n'ubukito nguraho ubukito bwanje bw'abacara ibintu kananta byetegereza magoba aganje agondandi hamwe kugira ngo nyincakare mfuna mukasiporo fees kabana watankira tugamba birunje bitwihiremo reka tugambe birunje byone birunje binhire mu buzima nafunireho mwanya sapareto kwe mwene ino kibanja poroti ya kandi umwana wanje ari kushoma ayashikasene yatu ndije arikora P7 ugu mwaka abandi bari mu baby class so ndasima hanga ntino bugarukira bano korara customer kamene ngana bari ba Chivesta amazina nsenyumo Gideon Turinkai yo mu Rugaza mu Rembo Rambara iwayokwe atanche kushoroma sente umukai turya tushitami turya street turya street inkeza atambara turyo omucharo hanga hari omutawneji tene narongo nakora nasika muhogo ebitakuri emondi nebintu nkebyo tirizo twatunga customer kabanza mu serving ezinazo taru kunaga sente umutawuni yambara taru kunaga sente icyo no kwimuka kureba ngo waje ki wakora watasya ebirungi yabigamba yatungire proti kabanza serving hari ya customer yinje kuja kutuganirira obushonshoro cyobu ka TV West nebureta kureba ngo ubuzima waje ki wakora na munonga iwo munyeto omnyeto kamenanye nimpindura hindura maha obari kusavinga customer tokamanya na nyani ntunga ko experience akwa kwera kumanya ngo kuzo muri yeki akabishomera nari akwa nani impindura anti nanyuru nani mbicenga narongo twagaruka mutwa kwakira just ebgambo bituza kusibura na munongo go muri wa TV West twagambe birungi wagamba protein n'ibindi banzo yongera hawo butusibura ebirungi ekikuru muri byona bakasibwire abareba ba TV West twine kwega gukora obutagaya murimo kiraye kirye kitakurishita maho chate n'icaka rufune shirinjigana kure kujyo kutambuze nkitonkeji gitambuze ofune shirinjigana tubese habana bitu simarhanga ukija kuntayayiraho no kuja kukamurimo gwanje mwe bari TV West mwe bari munanga anamba wisimu namba yanje tokamanya akwa twariboine nkito twariboine muhogo kandi abantu bari kwa here bashobye tubakumye kutandikira ekine cyo kurya emere yo muntu kurya urashanga osibiro kwetu wakoro yine mushirinjira kumiza uninga shinje bitano orija wanarongo aharugazi nkwekita kuri cya bitano ukusharasharira mukasipuke nyama onyongere cya bitano ziba 10 urya cya mushana byo nabihwire enamba yesimu yanje 0 14 nubaza sipe nyama yonka iyo nyama wasiya ape enamba yesi 0 14 14 jigarukemo 0 14 14 MTN 0 8 5 amazina abantu rachipisa bishemwe ndabeta muje mumpagire bitakuri nitwe tugire ntunguka tweyongereho mazima obuzaroni nkainarongo ndazarwa rwampara mwizi yo mukigawogo kuri wangabirano Charles abakutere simu mwebare narongo muretere mirimo mujabegise abakire kangaro mu studio Vincent Mujurizi omushawa man na Charity omweshongozi wa man twagumize na program simka nasigansenyumo Gideon aho murimbara Gideon wojire kurya otakabara abana ugende kusa utakashikayo kwatemengo noruto ati ibo noizire kuryana no kubara abana anyway kusana no kwatemengo thank you Gideon na client wezanye kumusima ya elaborate no manyo umuntu kugamba akarengana nacu mukwenda icyuwambuza no Charity ari umuntu kweza open ended question open ended answers norgaye wibare abazire bariyo okashomaho nokora nyene byone nabana hat finally washirwe atwachenga
kandi we have ever gotten aha said omuryogo umurimo akashonshereje turabatungira nkabo so ko kutunga umuntu yakora ekitari yecho naba yakwanguhiza sarane dakika zatusigaho kugira ngo twagamba marire twaza kumura abanywanyi bitu program y'Iterese simuka ugaruka n'empapura z'amakuru Bukede hamwe na Daniel Vision gumanitwe mwana nyiwenka sigara ninchapa nobu narebire nyinorohere mwana nyiwenka tino kuzomu irwariro mpox karengana ebyo kukora nabirugaho kumara sandi ibiri tebereza owaboda nakora ata buri omweta kwenda kumihika kuri najiro mirwariro kari bakandi banjanja banajo bagaye mutakarinda nkanywe kunarinzire Yerindiwe nabeka yawe nabatahi bawe muri kutunga obujanja abaho naho mwanza kureba ngo mwino bonerwa mpox okumanya biri kukiraho tere kitongore cyo byamagara ahana mbetariye kushashurira not munana not emwe not mukaga ningo sindiko butumwa bwabusha aha you report aha munani 5 not obutumwa obu ni kukigo kitongore cyo byamagara nabatahi babo omubwire bw'akaruru TV West neja kuberebera hamwe okurwa mu byaro okuza mu town umuntu teraneza bari kurundo bururu hamwe n'ebiganiro turi mu canga cawe esha yona turi kuretera ebiri kufayo amakuru gaho naho na buri kimwe cyona eco murebi witu aine kumanya nituza kucyumisiya yekumira mu kumanya abo kubicira biho cyona TV West neja kuba nechikwisiyaho TV West nehinda Uganda mwetebekanishize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresa shiringi 20,000 zonka yandikisha heji uri kutera star 238 star 3 star 10 hash asimu yawe abwa shiringi 20,000 zonka rero otegereza omuncha ubwo kusingura sente nyamwinji ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwehandikisa ni kongera micha yawe okutoranwa okwetaba mu draw yo kwangura sente program y'umushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba natererwe simu kurabira ahari noti 2 noti chenda anana mwenda emirundo y'urukweta bamukazano niko ne micha yawe yo kusingura eri kweyongera nuko twagaruka tutyo banywani beitu programu y'Iterese simuka urupapura n'urwa Bukede twina The New Vision banywani wanje hona hori toyine kuba noze nyuma y'amahurure kandi na mnonga habwizobere turumu erinta kwenda ngo ebintu bikusige bero ni 16 kwezi kwito ku 10 bo mwaka 2025 Nukutandikana urupapura urwa Bukede nindana bajanti Raila Odinga amaze myaka 3 ngarwana kufuga Kenya abadekafuru mu kukutura diru naye bambi yafudde arujiromagara genseji abihangari ya Kenya bari yombosasi bw'amani munonga but of course nitobanya Uganda being neighbors and having been knowing whatever is been going on in Kenya we are also mourning so wanda kumanya makora garupogaho ahabora papra urwa ahabwa Raila Odinga tungora papra urwa Bukede you will get to know much more about him. Ahantu bajanti ababira kuboda babogeza misoni babasuziza imundu 3 ne motoka
bagashijamwe abantu bibiraha boda bembondo bazine buri kimwe cyona so babagambise mishwe bemba bambavugana bagira byo na birumomu bana nkahura bakete kigano shaka kibinja cyango uwo misho kurataho uzakushanga abantu mbakugwera nkamunano muhando kikwataho mu abandi befura bariyo bakusasabwa kube bariyo babuzabuze mbera ngo yari yabe nakusaga den bahiza bakwamukeho bamushange cyabo bahereze kukitunga berwaha then hano bajanti amasomero somero rya UPE ya mu Kampala baritemyemo amaduka. I think this is a private school abukuba ibintu bikabirema imishoro nengane ibwa akasheshera abana nibenda kurya no kunywa toilets nezija yakatereze kayo shaka kweka mekintu cyakuzayo cyakutuga so hatu baritemyemo amaduka birya tinkumanya is it been active tamuto atwaikomi yakashatu abana baza hikasha yuko rutema mu maduka biryo marupapura rwitu rwa Bukede enchaya lero senta mucaguranye Robert Mate Bobo Wine asubiza abebugisu abesimbira habwa president habwa ihangarite rya Uganda ubwo 2003 na independence bariyo batambira ihangariyo na kubasa kurondo bushagiki okugira ngo akaruru babase okarabaho. Raila Odinga asade bana Kenya bazangu abashazire really I think he has played his part. But anyways, so ubundi shemba mwenda mu bundi tishirire kandi yafashita kashirire chumwe so no java no to details ahabwe Bukede yagambetyo akasheshekerizoba. Do you remember your celebrity Michael Ross? Bamogedeko wanonti yesunga baby. Then hano bajanti bategedo kujukira Pastor Yiga abizayo nabwe akarugomagara genseji kandi bariyo baza kumwijka yamagaraje ngo kuyagatambuize urupapuro no rwa Bukede Museveni asonze kubicale meseza mawanga ga Africa really we are hot and tugamba African Union yimanya biha but there is no unity anywhere begamba bicaturuma arahona gamba nibihe byakwasa kwa teremise okubasa kuba ihanga rumwe ukureba United States of America. Then abakoze so rugudo rwe na tete barajana mama warebayo ndabicuze begamba rugudo rukubi indeba mizi gona gahindura imitiramu za pitizo na ziryaho zaje abama so berebe Bukede pre-PLOE examination 2025 yeah but it's English paper this time around benja kubugamba nukugira please you read those instructions very carefully woko wasitari echo no wasa kushanga wakora ibya tashire bere bya you answer not more than 5 not more than 3 ema bya katarize nkai derati not less than 4 ati woza hayo kwa mke mwene chweka uzaho bureba so you read carefully these instructions and make sure you put your name my dear then hasugara obeno manyango wabashua ngo results zawe niziza kushohora kurungi nyuma nsima bayo numukore examination zanyu izasinya yakana and of course ni wa P7 urukweteka teka na no wasinya ya mukaga also highlighting for you no gendo koraje bizamu byawo bihika ushabutarikire hizi na max mbakuzitahari yoha bawashemba asiko bulamu ebifure mmere obutwa mu mubiri ekibeta food poisoning biryaha then abasawo bawabude kundwadde mu bana ya nabyo ni tuno aboko abano bine na wagotine wawe wa marana basa kurebeka ngo wayitegereze biri kwata na ebyamagara muteze federal papuro rugamba habye msano bajantu mu business law bari na Kivubo Slough of course it is St. Lawrence University yeah then abina na mubus then ambajanti tuli musota tubojja beta ba vipers babojja eya Zambia erugwamu ku Sunday bebatyo bebawaga then schools arumbya abakulira Manchester United
And Marquis, he was one of the guys who played for Manchester United. He was just good, as in he was good. So Arjireyo yajirabu ya rumba umutima ya Manchester United. Yana sasa Then Robert Washarita Rwedi is over, Urtunja Washirinji, Rukumezonka. Yeah, just 10K. Or just 1,000. Another time to Washijam. Akasa Ningashi Urti. Shirinji Rukum. Hello. Paul scores the Yamachi. Paul scores the Wajang Yamachi. Paul scores na attack by Nena. Ningo kwa kurgomu chintu chukutambura. Chikachuruga kandi chibachaire norenga atwana makuvuge motoka charte kinobo ko umuntu ari nko wakora nkakantu kari nkenshopi hato kayota isinkishira hato chwa mukoro tukarunda takubura kungu mwanga kwa motoka ejo netamba mwenu ukazoka shoro bo na nyonko umuntu without any knowledge about football India Manchester Ngaura recent then bagamba Ferguson akaine retainer kuko byako na Manchester banyamurika tumuteni nka advisor wake rafa bamurika umwana kaje ati ya chika muhura kongati because clubs nazo zikaba capitalistic zironda magoba uriya na abagira umunarunda mutu goba hatungwa ya msharo mwenu nonsroti Manchester club hati rukichiga ni kumenya ngo arum project nekore byabona nekari season uko tene nekora brand cyane without technical knowledge kongani yo juruju te cyachugwire hatu mwenu nonsroti ne na advisor so indere ngabasko kabarandi you know baba ababantu abo byabine nako ko kuzandakira bamagaraga ubona neba part of you mwenu cyuboro yaho akarani bakora no negative stage bikabuza kujirugaho ngato atuyo ko kareba ibintu bitakugenda je somehow you feel pain yeah aha urupapuro turarweta the new vision orwenkume 2 nkaburijo it is a book of its kind urupapuro hango makuru minji headline Raila Odinga akazarwa mu 2005 afira 2005 2025 iyo ni myaka kinana embumbe ojeje kire hari emyaka kinana y'abantu nkaba bakoriro mu office bagama mu office nokura kashatu bakwate myaka bakashangwa 85 get times 3 because noba nokura physically and mentally because you drain yourself using them. You know, the body uses a mana gumbere gukosa bagapimira mu calories. So calories ezo kuba no kosa nyingi tokisha n'umuntu wakira inifuka yakahinga. Hatugwe na ruha physical cyo kurebera wana abantu no baje. Konga waruhu umutwe. So atujana na mun president Museveni ne choma. Tiganda. Musha ne choma you think mwetegerezo bakoze materials. Cyo bakoze mu platinum gold copper za zinc naza byona bikwata giye yagamba yabona ukonkuritiye nyine nateka munonga nazo mu nchiko ziba mazaramo naso tingisi I don't know why anite tumweta muzaitu ya muzaitu nani mweta bayira n'umuntaro z'amataka nebire nani mweta onurati you know security muri hine tegana samunonga neba tegana yote kureba no mwendera because me I can meet that problem ntubanza twa protecting then tukuzalita how can I be harmful to the president kan nguko kundeba how harmful do you think I can be kananye ningaba ntine mno kujyango nangwe hata majuru zinyonko wabo ngo mureberezi iyo ni nduzanye ngumanye mutwe cyane ninga to I cannot harm the head of the state actually niwe ebintu arinyendera ngo abamuhaminjira shibarira mu iguru bani nebyenderwa bibiya iwe to kabigera she I can't. I'm a patriot, I'm a good citizen, I'm you know law abiding. You know Afghan president bani yenda hajere to aganira omugebe na saku ya mwechi kandi ushange ihange ryago. Now when I want to meet him because I've been advising his government for just 10 years. Myaka imazane ngari kumikumi ngwena atandika gukora umurimo non I mean voluntary. Kashukuriya ko agenda cyasa wewe. No, you want to go like one, eh? I need to meet him one-on-one and we discuss pertinent issues of this country.
Okay. Kandi next time wawe wafunda opportunity onyubizeho tugende hamwe because so nani ngamba no hatira because to gamba I can tell him about the issues ngeke ndishuba mujurize batata ku office yemu ne yaka azinde shining because ekintu kumanyaje arebinde kubantu tebamo kandi ndacye ndibete jiro to charte one or one re embera y'umukozi no ujimanya y'umukozi no ijo okahurra ijo kanye no mushijamba mwita David Ramatunzi hano yakungambira ati mwana muri abakozi mukorenga abashatu ushobora kwa numvikana nsesefu yo mujuruzi wano manya abantu batakubika utugambire mwana jangu ejekera mbozi right tubika tugenda mbisho nakenda guruka okay 7 advices on NRM independence ababizire independent ba NRM president ni kwabagambeho no kwabahabwire because doine ticket y'ibintu can you be independent at the same time be NRM kashikano makara ka independent ni to kama nyo ni mbandi lini ni mbandi wako independent but NRM nini kumanya kwa kuba you independent but opposition nini so anyway kuba kigambeho bari at defense baside chizire baside ngamano reba nzaguma ku independence mwamchino bururo bw'abantu bakorwa mu bitombi that's the challenge ibya Raila Odinga Martha Karua Mons Odinga the death sparks emotion and uncertainty Odinga akora ki na twazata nachi nabona na uncertainty nengo zireba shatu no hari akore nkalairo kwa bene akora opposition actually who will take over actually Kenya n'abantu abashaba ariyo bamusariya Mudavadi bakarozo Musyoka ba Moses Wetangwa Kenya has strong actually wano kopera Kenya nitwa Kenya inukwirwa revendijo but of course wahiyaruga uko umuntu twakurugaho ubundi harebe ko ndijo nature takes God knows better zabantu bireba urupapuro n'urunje no katumba amara Bax Express penalty system to boost road safety amakuraga gariyaha Museveni urges rich nations to share technology. I think this is good sure ukatwara amahanga za China na America hibahika if they don't share technology I think it will be too much technology kante gatego nagamba in a general kind of manner abo kuba aha twine haba n'abakozire inyonyi twine haba n'abakozire motoka twine haba n'abakozire izi munitions modro za bomb n'ibindi tonkoza kushangoshanga batatunga support babakomye mu muhanda bakucondoza rero manya bihabya katuriza so ngo nito like sharing technology ya heru ne yije yite takabireho but of course ninteka down the president is thinking in a large picture kugira ngo arho ebitakashire kandi bitwenda mbona kureba ngo waza kugira ngo tugendera pesi yiturere tuize tubitomere because it can happen no what I mean ya atakakire cyaheru echa ya supporting yarabona yetabaheru ngo basharing nitwe. Yeah, it's a very big challenge. I know the government has always like we are trying to promote technology. The one whatever in a docket manyaziha na zakayora nozeba. Kanyo nyine issues zanjye zitanga Facebook bagicwaho. Yeah, beyond. Nta cyengo banyeshi baza kucihaho. Bari abadata upepsera. Data which is because nagiye cyangwa you know complicating ibintu uruteka ngo yo supporting cyo ngo mwetera isaso mukigere kandi mukuza ahampaka muzayita nahacenga so aro cyane basakwa n'inyenyi bicuma aho ngetegereza cyenyine cyakumanyisa kandi abashaba basigire no bana bakozire motoka kabare tuzirebere kabare abana bakozire motoka mwaka gumwe n'icyoeka yes mpango kutambara je tunu kandi ro kunywa n'amajuta hati nkecho tukabe twa jumpingire owners government okay that's a good thing azamahanga nko gatandikire you know ovira and will rights abakozere nyonyi bakatandikira mbinduke bakora ibyuma bye gas spares bakora barumate no yitwa story ya space bagize sembu nshubingizi hatira ibari so ntego kutandikira revenue
death morning and morning observed ogogo handikire kitabo kikwata ibyo kufa Justice Mike J. Chibita, and it is very interesting. Yani usyo munyabwenge muba kweta Martin Heidegger kagamba munonga byo funaki, and it is always interesting. Amakuru garumu mu rupapuro icyo rakore biza muno rebeka ngo wabitunga ebyone abo kuba regulations versus innovation Uganda's fintech. Yeah. Very good. You want to regulate, but you want people to discover. Now how? You know. Where shall we pass? Maybe. Mujuru za wantu na hantegana sa munonga. We are not that poor. No kwena ngomara iza umwiruki ngaro turomkomere. Hati na karot ka kurgaho. Nukireba. Aha. Ntegede. Kandi kuri abakikiriza abantu ngweno ine cyakwenda gukora kikore nico kurebera ibintu na private individuals bari mu space. Elon Musk kitongwe SpaceX ngigo bakweta Jeff Bezos in Blue Origin n'abandi. So I think we need to come out openly. Twaja unanda kwa mshongozi kandi utamure nakwato muzindaro kaja unahanza because unoza kuba wamuteramu. That's true. Nokureta bakakwiye aho mushoro guru kurengeza wataski. Nchatoga nono twara umuntu mission ngano riyo no mwitoro mingi. A lot has to be done here in Uganda. Factory workers demand minimum wage. No, even other employees, nyona charity turandu chigamba. Minimum wage is key. Kandi hanga tajine mitina ngakana kugira ngo tagaraka kuzabuze kiba kwetare bade kushisho wiri baba. If you don't have minimum wage, sure nuza buze. Abakozi bakusevingira nyese yabo no bari. Abanyaga kubanyaga no babahakache kandi bagaruka bakabanyaga umwana atahajya naye kunkumura uza polisi bakwetoroza no wamanu wakusinga nkama unakutera ugenda hono cyekanda kusinga icyo tukimanya kandi ndagano abantu igana aharba abantu gacenda rigana binenda gano zo muntu vabo agreements rozmanya izo kutangiye gukorenya nchakare emtwara abantu twayikuri turareba rero mwaga nchiza cyekireho nkubinga ngwe nitaye bakugire taxi kiskara ngwe shanye kora zuro muzokara niko kwera twaza nzokendera yari cyo kurebera ho hendera niho gwi most radio stations most media houses aho mu Uganda you go and research these are politicians member of parliament minister waba mu radio zana handi yo bwijwe. Do you know how much money they pay workers? If they happen to pay them. If they pay. Kongana ezo baraganise. Do they pay? Wabuza ezo radio stations, do they pay taxes? Hakuna shanje minero makers no bakorera no exploiting abakozi. Hati no expecting acho munsi kejo. Batshingwe naza kutahe ikirazire kiramutedisasi. Twinechizubaho mwihanga is the problem. Abantu kora bakakuramira mu batine kuba kutebekanisa nyansi and the employer claims to be a lawmaker and Mafabi vows to invest more in tourism. Ogogo numba mweta Nathan Nandara Mafabi wa FDC ajana gamba yaha lila Apara Road suffers 6 months flooding. Bishatoro bakujya abaturuguturu wa vows to repeal coffee law. Ngemiezi mukanga yona. And Sione is protecting the gains in love. Other agents at Kone very rich wajete jeza. Protecting the gains in love. When I the full page bigambo at gains zaravu numwamwe nabana shana. Those are the gains to protect. Ako wachigendera wechi ravu wa wajigiremo na gains positive in stand. Najamna yari yomushija emegumano marebera jakaguma inaka kabiri akaru kwataho kahura ryoriyo watandikine nawo yari yo mukazi nawo mureberere ibere takagwa ugumeno reba that charity that you met the other time so go to protecting the gains in love nyevye mbye bindu futera mtochi nkareba kwikokwa yabe nakorishwa cereka cweka ayabe na yesiga kajitaka na atakwenchi in love it
is easy to assume that whatever is gained preserves itself until the next need. If you achieve the first kiss, you assume that henceforth kissing will become part of the relationship's modus operandi. Konka bamwe bakakisi tukaherera imyaka nkamushanje nyuma. Kashe cyo mukora mu kitu kirgamo. Hatu utakutunge cyo what are you doing? Ala utakuzana chande of course for your case. Encoding. Do you need to be poor gama ngwabantu nabo no? Konka ugama mazima abantu bari ibintu bigumire. There's no term feelings. Bahani wadaringi bukashango kakare. Ekintu nekinyamahe cyenyine nabakora kinyamahe kambe nataho mutuju wanje atakashireye aho mutuju protecting the gains in love hakinzi mwana mutamusigaho mugume numura murinde mwende kure na graduating mwende kureba na introducing mwende kureba ryo mushaho na hatuwe bagana ninga atabasigara side. The way marriage is breaking up, Charity. I don't know who started that. Kuba abana abarukura batina affection y'abazire batamanya because you see abana basakura. It is true. Konka okugira ngo ishetarabire role model mu life ye. It plays a role later. Na n'umwana nabasakura wamutwariye mu kishe. Kuko kugira ngo nyina ataramureke love yeye abakubukataroho bajya ibyo bintu fine and playing a role umukora y'abantu. Ushanga umuntu arukora nk'ikikoko ugiye twinguka umutuma mbaka guye. But was he raised by parents? Okay. Rukundo aje bakajuma nakagambo kaje basaka tantamara oye mu byinshi. Chobutunji Charity nyine Mujurizi Vincent program system ka twaho umuroga rukanza kwa twina abagenyi bitu twine abarembarga mu university ya Avance na nabandi aje kwamba twegitaho tinkwendo rga program eji. Yes. Nshobora kurebera abana kuri kubanuza kohereza ibyo kudushemire gucuma ukaba wamiyambere ho gutunca kandi ibire biza blenda ziriho no kubaho umukorera ni baceta smooth. Yes. Hati ushanga ngo ya mikambi wawaje notice gamizi waganywengereze ibyo kurya by'byunka byakwatine hati we nabana agenda ukozesa bakazakazaga kumva kashitama bana kamusha gutwashitama nabo kubashyize biyona no reba ibyo kubikora kiri kutwara nabwire bwinshi yego ukiyo mutakikunda kikora nibwo kiri kutwarira amani menshi kunga nindeba kuri kubona nda ukora byo mu blender ukora smoothie kiri kutwarira edukika zirengirita aho ubavuze gasi ishatu izuri kumuhaho ni ukamimaho n'ijoro nawe akanyuma kumkati ya ibye bisa ibyayamba kureba ngo ishagama yatwara iswari n'amashanyarazi umumpanga yatwara oiro iri kwetenga kubaho umubwonko abwo tuzo umubwonko hari amizi hari yicaju hariyo inyombe kamubiri haza ziri umukika icya amino acid ngutafari uri kumbeka ibyo ndio biri gutuma ubwonko bw'umwana bwatandika kumbeka ubutafari busya umubwonko nabwo note ko kumuyamba
kumulise cyo cinyanja kumuhejo nkoko dero ukaronda n'ibyo byo kurya ebyebye mugajuka tugire nka rosemary rosemary wano kamuha kumucyanyi kuri kumukiri mu byo kurya nubano yamba ejo rosemary oil ukuyamba kunywenjebirize ibyo biri kwetinga mu mpanga ukuyamba ubwonko gukora wabine kakakutukumwe washitshushiro kamunagiramo gasano kaye no hereza iki kirayambe ubwonko kucamuka erijuka nibyo kwari kubona bikora no bisa kurembo amazing gonaganyo haza kuri kubona wenda kumanya amiza gashimire kubona n'umutamunzani buri muntu wena yaza munzani ikireza ari kuba yine nazigabira 25 atunga mizi gashimire kuba nanyu burizo atkanya ngumuti ya inenkaga na mwenda atigabira 25 muza tunga 2 n'ikicuye kandi nashicenge so kuzwa nkibere n'icyo gabanza ngo turitaza ndahafe burizo okuyeho hati turiyo ntwendera ko bwacika bo bwatwoyireho niyo nindeba abana aba nemyaka y'abakutunzira mu orukoro nasenyiga munonga na n'icyo bakweta infections hata aho nahaba habura kiruyare ahabwenze nizikwata almost bona umusizo ya infection ono muri yabona habura mu zero warisa umwana we akahendere bitamukwasire what causes this wagira ngo umuryango gwa nasare kurebe bari kubahemba bakuba abatashye ko za nasare zimwe zigamba mutarete byo kurya kuba tubine unga bineche niyo base beniyo juiso bumpa bushanga umadukani kuri bitano hatu baje ngo babahereza juice titeri abo bana nibabatine mezi kandi batine ibyo kurya biri kubasa kuba yamba ukurenga immune system yagira amande abo ko nkabo bana kunondera ngo baha juice y'icungwa ijurangire inemu ubutunguru hamwe n'ishenda azabana nitukira kubimeshenda immune system nebe inamane menji ngubya ngo obo barita ukororo no kubarita senyinga abo boni batari kushona kunga immune system yishimire kubinamane go kubasa kubibinga abo kuba abana kuba ari kuba bari mu cyumuro abasivane bazana ni barya kari acaza ishomero nagaruke nyindo zigiye ngabo mwaze no bigorwa kubwabira tinumuka ubwo mu mubiri gutaka bikorire abasirikare bo kumurinda tunke kikora abasirikare nikikorwa inyumbeka mubiri zashimire kubandi yo mu soya no mu cenyanja kukira munonga kamukene dera kongeraho ikiri kuri leta karizito mu kuzibyo ariko se micungwa n'ingenda nasi n'ingama papayi n'ingembe nkeshande hazibyo shande ujikozire utungire musukari abo bana bantu ndakubakuza no teko kubakuza kwiriza ibi kubakuza kandi uteko kubamanyiza kujya ibyo ibi mutamanyire kubahereza ahubwo ni muteka kishenda kitangahuzi nkindimu ibyo nibyo biri kureta karizito mu ngose ibyo kwibikombe kumbi kandi n'amano mu immune system paketantaro burwire uri kicya kupata abantu mu buryo burwire mbese kunywa mezi mbese kugira ibisi mu mbese kuri exercise kandi mubikirize baryameka simu na TV mu biheho ego tugenda sisimuka turi aha TV West omukasheshaka Vincent Mujuzi kandi umujeni witu na Aragom University bakweta Vance International University
intana mpango yaturetera kugira mu itendekere ryo bakora ki abatwaza bata no bahi no kwasa no tanabo bashangwa hi all that package. So sebona kwakira ngo bari kubahanuya banza otwakureho n'abayibativose wabare Vincent ndebekana sawa program y'izoberi ningira izina naragamba exactly we bari munonga that is it exactly we bari munonga kandi onkizo kwirakana sho mu izina rya Advance International University musi habantu abari ya TV West kandi nyongere nangwa no kwebaza aba TV West ahabwa indero y'utweramo nangwa sensitization yihangere mwenu amazina ganje banyeta Lucas Nuwamara kurwo mu Advance International University kandi umurimo gumtano twine banyanya zitwe barumuna bitu nangwa n'abana bitu abaryo mu senior ya kana abaryo mu bizamu ninyongera byari kubendeze birungi twine yaba senior ya mukaga nabo baryo betebekana njyano babara weeks nkibiri no muri gumtano Advance International University nebendeze birungi byonka mutebekanise kandi ntubashaka hanga bagire imbabazi mubase kwandika kandi mubase kurugambye mushikire musucceedinge bwanyuma yebe byona Advance International University yoneje kubakira kandi yabatebekanisize ko size miringo myinji kurujera combination zanyuma ikiroto n'icyetengo cyanyu kurango ruyare twabahereza ubwenge twabahereza na skills na muno ezuru kubasa kuzo mu nseji ombwiro mweno mutebekanisa program ninyenda kumanyisa abantu ngo ishomo ryo kwa munana ingashije tagas intake kacinga hwati study meeting abana konkati twigwireho ishomo ryo kukubanza ningashije January intake mwenu kuwa kubasa kuba hotaragwine chance yo kujoining ngo kwa munana abwishonge stars zumwe abasa kubabire mwishonga ezo kubasa kubano yetegerezeze rumunke nshonga yakasente ningashaka n'ibya bitatebekanisiwe nyenda kumanyisa ngo Advance International University yayigwireho admissions office eriho netebekanisa mwe nimwe bakwenda kwija kubanza no basa kutwishikira mbwire nkobu na ne papura byanyu ninchira kubagamba ati no kubasa kusindikira bishane bya WhatsApp ngena bezi ndikwija kubashomero mbwire bwo mishaho ntweshushu mezo papura tukora admission then ko kwijoro kuza kuhunga hata admission ni ezo documents originals ojanazo mwenu tuzetebeka mwenu tuzushijuma then tubona kwakira officially utanka kushoma mwenu muringo gumtana kwa kwasa kubotara gwine chance ejo nyabarawe ishomo ryo kubanza ningashije January intake yo neza admissions office igwire kandi yatandikire gukora admissions zezo mwenu kwa kwasa kuboryo kwe tuterere sumu twishire kwereza admission yawe then obase ruyare kwijoka kiro bwegese bwo muhendo Advance International University turukweta basari undebekanisa program basari zituzuruho tuze bigambo ngibanye nja kuzigambira abantu starho abagiriye no bacimanya actually nangwana kwezo okwire turigire kugira graduation kandi abantu bonana n'aba graduate n'abari no bashomana bacimanya basari zituzuruho kandi neza mazuma kandi zuruho kurujuru first come first serve mwenu kubana inda basari narahuka ayija funa admission kandi nyenda kumanyisa mu mashashara sentence munonga kandi ufuna kugese bo muhendo shoraka sente kache ofuna kugese bo muhendo itomwe tur service providers turho kurwanisa umwe twenda abantu bafuna kugese turho kurangwa abantu bafuna skills ezo kubasa kuzo mu nseji zikabasa kugira kizahindura aha yaba basine yakana nyina comments after senior 4 no basa kujoining university no basa kujoining certificate in nursing a joint certificate yo nansi tuine na certificate in midwifery joint certificate yo buzarsa mweni kwa kweza senior yakana ukahuro inechetengo cyo kwija kushoma nko buzarsa nko nansi ni kwa mizangu Advance International University really course jine kana jine ha basari shaka sente kache ojo kuguka ombyo buzarsa okuguka omu byobushaho kandi nangwana na abana bakubana kushoma certificate courses is under UFTAB nazo yabire forma UBT nayo nangwa courses ezo zuruho
zirumuke za IT, accounting and finance, mwene Advanced International University level zone tutebekanisiza. Kandi abecha mukaga hati mwe cyanyu ni cyango munonga. Ahubwo twine diploma courses, twine nangwa na bachelor's courses. Hati kwasa kuba nuko kumukuchumanya kuza gukora diploma natiko ko ine one principal person and two subsidiaries. Mwene wakwasa kuba ine two subsidiaries kandi we ine two principal passes hatwe na ija kora degree. Mwene umuningo gomta nuko wakwasa kuba ryokwe ine principal passes abibiri. Onga turajo inyingire hatwe no degree kandi taraba zizisya ezo principal passes ibiri. Hati weno waba wakozire nkemwe ukashanga kandi wakozire yo two subsidiaries hati niyo noja twereza diploma kandi hariyo byabasizobutijaji hati mutebekana sa program okugwa kw'abana obwiro bwinji itwe kabazire ntitira kuba blaminga konka umuntu ushaka itantekateka yabo ndumanga hari nshonga nyingi kubasa kureta umuntu nagwa mwana nabasanga kufuna uburira afune kuteganizwa aremwe kushikomizamu kandi akahandika mwene nicho National Council yayikirize tukatandika ukose ya heki kugira ngo mwana wakwasa kwirese ya mkaga wayija kuri kose yo mwaka kumwe konka umwanya gogaruka mwe mkaga tuwe na kora kose yo mwaka kumwe jo ituru kweta heki mwene yo ryokwe yes heki higher education access certificate so yo nero it is a bridging course kugira ngo mwana umwanya gogaruka mu mkaga hatuwe na ija korejo kose nayo mwaka gumwe na iri turu richa kuba ne mu content iyo mwana yakubena akabarinjira kuri yagaruka yo ku repeat mwene kwa kora kose ejo no ija nakora degree ningashi diploma kuri jurom performance ya kose ejo nayo kuyajukora kwa kujukora excellent ratogwe na ija nakora degree kandi kwe kuburabura mu hatogwe ntuma diploma konka bwenu kwa kuburyo kutarabwine chance ninga wahurira wayiho amaswa wa senior 6 results nyenda kugarra mamane namasco kugira ngo Advanced International University ni kosejo owagwire senior ya mkaga yo kubasa kwishoka kora kandi okagumza moka shoma kosi n'ebiroto byawe bikashira kandi mu ryecho kwa kwasa kuba maybe oyineke chubuzo naje ko studio zone nikira kujanta mututerera 0 nkaga na mushanju 0 mkaga cyenda nemwe ije na WhatsApp nangwa ngo kwezoka tsinjiro nkaka message IT team never ready tuchara kuhikantu garuka muninga shawa kwasa kuba binenke sumeza zimpango za smartphone ningo inenga computer ni web browsing ngo karonda www.aviu.ac.ug ati ni changa kandi cyo kutubuza chona itwe team eruho yo gumane monitoring nereba website nereba system zitu na bakugaruka na bakurespondinga na bakwereze cyo rukwenda kandi abari bakasa kubona WhatsApp shoringa bakatwishirira turi nabweru omunansa na municipality omu district na wakamomo kabuzo advance mazuma nabahikana bakwereza direction kandi notushanga kandi nutwera ari abazira basize kohereza abana ijo mtubeturiyo mutureba rebamo nareba arumwa abana binja barigire kunu aza kutukora follow up mwenu nyenda kwebaza TV West ahabwo kuba people when we go on ground tukabuza twanda kumanya ojimanyiro advance kugantunga mu manya tunjirota real feedback has been so positive abantu nubatugambera ngo nabavurukiriza nabari TV West abinji najatinka bari TV West kabari TV West mwene mwe bari mu gukora nangwa na nogumana mutwereza ta image yo kubasaganira n'abanyanga Advanced International University ninyongera kuchikugambira ngo tuine bursaries no kushoma ushaka sente gache mnonga meni to tijangu ijo sente mnonga hazo no kwedese wo muhendo ito government ni rukumeche rutana ruhangana wa rukumeche ruto konka tuine bursaries akosi zona hatwa kwasa kaburi ngomo ari yego kushoma kebyo yinji no kurisa that is agriculture ejo faculty roho kandi twino mwanya muhangu rwemarira gukora umwana yabasa ku practice injiramo ebyo bushobona nabigambire twina nangwana na hospital yitu nkito yo mwishomero practice hospital abana bitu tubakumaga tubona mwene kuronda aho kwegera naho kurebera ahabo kubebe byona tubyino mu university mu ndaho nyine facilities zona zuroho kurango mwana nargayo ari kubasa kugira iki yayambi hanga immediately kutabira mwazaga kuronda nangwana no kugwa hon kandi abakubasa ubiro bunora turiyo mbire wa karumagezi nabwe twine computer lab twine nangwana na internet
nire kurangwa abana babasa gukora research kwemarira abana babasa kwega abana barwe barba senior programmers barwe barubasa kora ibintu byona ibyakaramageje nko biro okwerisho abinji bine nangwana nebiroto byabo byo kushomanka ibya business yongera futera umuranga because is accounting and finance because is business administration nka izurumuka nka za tourism nazo tuzine tuineyo za journalism kosi izo muka za social work kosi izo muka public admin izo nazo tuzinire kimwe kandi twinaba abarukwija kwera korango mbwire buce munongo bora amareya n'imyaka 2 ya n'imyaka 3 nkaba degree wargayo wakugukire kandi uri kubasa kwika herokwe ukagera cyangwa cyo wabasa kuyambihanga. Yes, of course naenda kuzana mu munonga aha online ibintu bya technology mukabifunza and of course you very right kuba abantu babariyo ya computer ya mukeje in internet nanaenda kwatagana ni not necessary kugira ngo abantu traveling naki nanaenda kubuza physical address ne waciye ngo kugira kampu no kwendera no kugira kampu then of course atini kushabe kintu kimwe bibiri 2 in 1 tunabatungata like website yanyu neha what is your contact and then physical umuntu yana venda you can repeat that for us aho kuba abantu bamwe basa kushanga atari murunjari byakarumagiza kungana ndakwija muganire tingu ma office aheri ninka kandi umuherezo wira matenika OS orukwenda kubatungira byona bikawa katunga admission akazara in you can repeat that information we bari mutebekana sa program ati tu physical nshangana gweru naza na municipality wa Kiso district uno muntu kwasa travelinga ninga shoryo mu cicweke cyo ya kubasa kutranga niyo physical imwe university aheru kushangwa konkanyo wowe kugira ngo muri Uganda nangwa mbire ninje twe mu career guidance turi kufuna abana ba senior mukaga na senior kana turi kuganira nabo namwe ne background n'igishanye n'indio niza konkanyo no basa kunterere simu hari 0 na 2 mukaga emwe 2 0 2 0 mushanju 8 na 2 mukaga emwe 2 0 ya ground kandi ko kuyaba yagambire na nabakubasa kubana benda ko kutufuna ha mutimbagano ndabasa kuronda www.aviu.ac.ug ejo somena abaherezeje na hiriko from yazuro mushanju 8 na 2 mukaga emwe 202 yerna WhatsApp omuntu yana basa kuza WhatsApp nawe ntubasa kuntwaturuho mwenu kurangubura communication yona ntujufuna kandi ntubagaruka muntu bastakwe n'umuntu ngo agire iki yabana yenda kubuza kandi akaba nawe n'ukuyakirira abantu mwene je sumira na WhatsApp you immediately no bunakurwa mu studio zo mukatuterera ningoka WhatsAppinga I will respond so fast kandi kugaruke mu kurijire cyo rabe no banonyetengaho Ugabasa International University nshangwa na Gweru nasa na municipality wa Kiso district. Yes, do you have branches all over the country or so far like ninga offices nkabambarara nandi umuntu akwaza kuzaje there is an office here? Yes, hata kakuno mu Western Uganda offices tuzine baharu. Okay. Tuzine baharu offices konka ebicweke bindi abantu babari on ground oshanga kugira ngo twine da physical offices konka twine y'abantu abakubana bakorogo moga na muno nkabitebe bya districts wahikaho na muno ngo ma office gaba cyama LC5 abantu abone babine information kandi nabo kubashyira immediately no contactinga tubagaruka mu kandi twereza services zo kubano yenda yebare wanda kutunga ba Advance International University kuyagamba noreba ari impanda mingi yo kurabiramu final gatungo mwanya buri kimwe cyo cyo kwenda ukashoma rwe kwaso bitashoma tekeroho yesumi yazkwereza website wajitunga nangwa even the physical address mu campaign na Bwero nansa na municipality aho kugira rutindaria wo kuzana gamba ibai tino bashira nabo ico nyenda kusima yego se abo kwija kwawe no kugeza kubangura abantu mu kuboreka okubashemeye kwegita university jo bakatungo bwegesa bwo mutindo kandi akasente kake
nicyo ahandi nimbasaba ngo barebe cyo don't have reason zo gutenda zo mu kintu kandi ubu zitakiroho abo ku bantu basa teresimu kwiyagishoma basaza computer ni mutimbaga ni website ninga physical no basa kubatunga mbwenu buruza horohona na wori yo mu Kampala it becomes better for you twichirize ntweda garchira program ya verisimu kandi cyavuzamu wena kachweka ko kagenda katyo turi ya TV West agasozi boma gumiza munuranganitwe birinja kuranganitwe bari munonga kandi uheza bone boine uko bakora bava international university iwe chira umanyisense cyo gukora tunje okutambura jo misho because the world needs to know cyo cyenyine cyo yo nokora Eji ni Chiboko Mabati okorwa mu MMI Steel Mills emwe muri za company izi kucira y'ubuhango n'ubuhango umukora amabati muri East Africa aha nitwara Alusin Coils na za coils izitireranji hamwe n'amabati agakozwe kwangara buri bateri tireranji irije na warranty y'imyaka 5 kandi kushanga turibura hamwe umwihanga amabati ga Chiboko tigakakuzahare turukura amabati kunka nituombeka maka za business hamwe n'ebiruto ebikorirwa hano mu Uganda ahabwa abanya-Uganda gura Uganda yombeka Uganda watikateka amabati teka Chiboko ati nakwiza umukazi wawe mugende muzare mutunguke mbeno imisa umumusha kwabazi mwana wanyu ocho humura ocho muzeyi webali yabara ruchibe chimwebali jirenta kurbator kata yabara ocho muzeyi webali Orwa kabiri tuzakuba twine omwami Moses Bushweko naije kuba natshobora ahandebera yo mwani kuwa kuba noyenda kwego kuwa kubasa kurebera omwani okagwi hamwe cyo cyenyine cyo kweta kumbatara kensi yona utafeba kurebera program omwani guza kurete sente zitakaba bisubwe n'ikigamba tumukucumanya buri muntu wenda wagira omwani akurebera iki utakagiremu azemu kandi orazemu atazamwa rukuzana azemu akigenderire nko kunagamba ngo farming, let us make farming as a business icyo nkiza kuretera abantu twena abenyima imwe abangi twarugumuru konkimwe kumuraze kuzana na nenkumi zinkura mbabahumuru ibyo ni byabusha muze kwingo umwana murebere overa mugwiyo noshanga umuntu ayina kabira hafi ayino butebira kafa bufamu mbwite musimba imyani because akafa mukente imwe nke ya kintu no mechi yabe na kintu handi indi yinga kagira masho mwene reka kufa program n'iki Uganda kanisize ubu ni bwo bwire bwo kucamukana sente umukazana kare kubaza kwindura amagara gawe ubwo uri koresha chini ubwo uri kwirebera TV West buri zoba buri kwihandikisa ni kongera mica yawe okuturanwa ukwita mu draw yo kwambura sente program yo mushonje hamwe no muneneserezo umuhanguzi naza kuba nadirwa simu kurabira ari not ibiri not icyenda anamwenda ibiro rero kwita mu kazano niko mica yawe yo kusingura iri kwiyongera Yamal, Hurricane, Cristiano Ronaldo, Victor Gyökeres, and Alan Okello. It's Mbappe coming on and scoring from
Spain. StarTimes brings you football action you need. Season 2025-2026. Starting August 15th, La Liga, Bundesliga, Saudi Pro, Carabao Cup, and our own StarTimes UPL returns only on StarTimes. Subscribe to StarTimes Classico Smart Bouquet at only 36,000 shillings. Nothing to watch live on World Football Channel and Sanyuka Prime for Luganda commentary. StarTimes Football. Avenger. Have I not given you all your money? Can't you give me something better than this? Better than what? Is it a little for Uganda? I don't need this one. Give me my money. I said give me my money. Young lady, What is it? don't you know that it is wrong to reject a national currency of any denomination? You should respect it and know that all money has value. Bank of Uganda issues coins in the denominations of Uganda shillings 1, 2, 5, 10, 50, 100, 500 and 1,000. They are all legal tender in Uganda and should be accepted for all transactions. Money is precious. Handle with respect. This message is brought to you by Bank of Uganda. Emyaka mingi omubazi gwito gwa mino gwa Ebisdent na Fresh Up gubire no gutereza kurungi munonga kubasa kulinda mino no kwetantara kunuka kana na hati gumana okozesa Ebisdent na Fresh Up kwenda ngu akanwa kawe kagumen kahumuraje izoba lyon. Ebisdent na Fresh Up nibukereza kawa karungi munonga yejumbiro mbazi ogwa Ebisdent na Fresh Up dero oyonjero kusheko mbantu otine kwetina aha kasente kache munonga hichira za supermarkets n'amaduka gakuri hihi okwetoro lihanga lyon. Ebisdent na Fresh Up nigwo mbazi gwonka ogwo kulinda mino gitu. Hindra chumwe umushozi no mumpanga TV West. Tuya haba program ya sisimka idakika za 3 eza ngo mshaha yitu ya kabiri top 20 charity ne Vincent Mushuruzi indiraba Advanced University mwaba hurra twari umwana wa wokwe acirayo wasibyo kwegese oya mtindo kana bana bita basine ya kana bari mu examination zanyu twongera okubendeza obuhanguzi day by day paper by paper kandi mabara kwija kweyungaho later. We also wish you the same. Yeah, and I'm still here. Konka no manya kusangori hantu and you here and you there. So konka ndia program simka bantumwe of course abashayo nda chikasha tunina tubantu tandika shaheme twatandika twatandika jidio twatandika Gideon na ino mukazi wo mukiga ariko sirutakura umuhogo nimo nibindi atugambye cyiremu icyo twantugambo message yituyere ngo bantu mwe don't despise anything called the job kore chora kore oye mesende and it doesn't mean ngo cyatanje cyo kuza you can continue kutambara nebiroto byawe so man don't be stuck ntijuka uriya professor anatari wakabari ezengo akakoraho toilet hatukonka esente ya toilet okano tutomisho gomuntu gore kintu wana kushashira school fees oba no kugere kinde cyo wagura tehandikiro kugira ngo eje sente kugikorira ha toilet. It is all money, it is all the same. If anything basa kwa wija mujuruzi ushange wakore mitware ebiri yawe uryaho yetebekanise umuntu nakoranka officer uriya aza kwajira t-shirt kirimba cyumukomaha n'inkinto na nebikito byashangaho byabagiga hare kokashange inemitwaro 3 komprire kutugenda tubana twaje gure kintu omuduka twashanga kire mitwaro 3 ezanje nakora toilet twakuza kuzanga umuntu uzabesha twunka ya toilet dere bakakire yamujuzo se detail imitwaro 2 ngo abo kwazo neza officer
ubwo rero nontunga money is money. So going to know gayobora umo kandi it is all money and you end up also grabbing the same things Kevin and Kevin grabbing It is the same value. Here it does not matter. Nchokolera actually wakwato center orukushana kukuze. Ukata twike mwino. Na norsian bigure kintu kimwe. Exactly. The value is the same. So it doesn't matter whether you work in Bank of Uganda, whether you ride border, whether you general mona ndijo yona. Como kusyo mtwaro. Nukore kintu eki. Eki tumapo buza yotiga bagaye bahuruza asparanga zone yo muzo. Ngweza sente no koranka. Utini nkoro mu angwezo tukuzenda. So it is money, so make money. Hati cyo kindeta ahakinde cyo kugira ngo noza kushango umuntu sente azihire nko mukwito umuntu amwisire yazumaka amurire ninga yamuyaho nkebye yagenda yabitunda ya kompanya aha yasi na ziya leta nazo sente sijire shagama no buzakubasigire shagama umuntu nazi kuba kariya kashagama kargo zumaziriki zugumazira sente aha hato umuntu nkogwe washanga kubashika sande yije hacaci aize kushaka hazo mbwise bwomwe ayire sente bamanya ko mbwiga bamanya ko yinemo hatwe yaretwaho bamwakira iyo yabashitame misho bakuyoba kwiza hanyuma bayakira ko bisente bye bamutomisha oba turi ntukuratana mujurizi bamutomisha kuba hikaguze mbuzi ekitoke manyaki ngiko sizina cye namano ko sizina yo umuntu akujatwanye tomushuma shoro katawe ene kanko senka byafandumu ngusema byafandumu mgiga wa mani twakwakira mbwenu tukushaba ngo tuguruze mbuzeji hato tembo zaka tutariya oyakire mbuzi ndeno guza ubutaka bwubuka tuchezangu mwenu ngo twakore byona ngumze byafandumu ayino kusima hato batera hariya bazatari bijana family batera imino batera amaju then sente bareta rere bataye bitwije ngo kusima kwa byafandumu kwa million mwenda neshchweka mujurizi sente has the same value. Yeah, now you see abechi bakweta you know hat ekibuzo cyo wabuza cyari kigumira aho ikibuzo cyawe kigumira hataza mu esco values. Yes. Hataza mu S6. But still turiya aha sente ni yemwe konkati zaza ate sente atayizagumira atanza kureba no kwera kuzakira. Of course ne ba reverend ababuruzi nakimba bari yakatutuma bakira kam tumagumuntu na kora now you think West camping tukejeburia na nindango wachate now looking into the camera hatu inechizo cyo kugira ngo nawe tweta abanyadini n'abanyadini binengo n'abanyadini bine positions n'abanyadini I mean it is all about survival. So nangwa n'umwe naza kujya ati it's not our work to judge ano reba cye so akoreke ngo iyo tuza kujya ngo tumushumo takora tutumanya ki kunga usanga it's all about kujya ngo tuhereza sente nyingi tubaho. So I think now ya zanishonga ya Essex teka haro kigenderwa intention na act ahubwo it may be hard for us to judge kugira ngo cyari to kayandetera sente azihe abo kwa nangwa no basa no butita ngo umuntu wamwita wamutahariya konga no basakushanga bara ko mucaca babura mureke kusinda mureke kunywa marwa ngo muryo mabara n'umusinda sente zanyere mu kuzihasa ndenyije hacaca ndio mufumu obarenyo kwasumfumu karuga kurasa kuragura umuntu akacira ebara kajuta bukwijamo nabone babari abantu abiza bine cetengo kweshaste ngo kwanywa kasoda na handi in a lodge you know what happens inside there a lot happens harmu you know ati aromuntu kushanga na koninga konman na koninga ngo akwiba kigenderiye in the other software way. So I think the intention is the most important thing. Abo kubikigenderwa yo nanye nija kusima rahanga abo kugira ngo ambasise kwita abantu manana bataka ngwase
sentence zero hangana leta ho kimwe cy'ikumi, then it is the same money, it is the same value, it is the same Mweshi, we kanimbasa kwa ninziba kandi ndakuze. Because you see, I'm looking at the church construction. Nyo wija nkagura amabati magana abiri nkashakara. Me I'm roofing me. Bayo cyate wakwetegereza je. Ebyo bintu binge bikorwa abantu believers. So many people do not even actually believe, but they can help life to continue. Hata wakashanga umuntu atari mwicaza. Kungana bazo byatavana bashimye kushoma. Ariko mwe ngwanja katunga basara ho mu Uganda. Ekenerga Oklahoma. United States. Then yashye kwire then yabatera ya bebaza tumwe barero hanga bondere migisha bakaba mwisere. Bakamujyango wacha wewe. Ngara hanga bari mu kasete karazi kwereze. Nyona ndijo bakaba mwisere. So some people believe that charity tinshewe kura rukubi, charity tashewe kwa nabona ninda kuvuga yaro ndakwikirira mu ruhanga. Ndebo stranded no tera tere mikono no yemere. Yemere twataza pe. Kumpira ngo gwafa uti nyina kajeki. Yemere obwiro bwanye mbanze mbureke ntere jeki turaze gutaho dusange na spare na yefire ngwata no mushaho nyantreka baturumpira. This time is not going to help you. I am helping charity to continue with her journeys. Not that I'm born again, whatever. And by the way, you will be shocked if you find a born again as we name noza kumwemereza ajyate tonkuba na kuyufu. Nuba turabaho. I am telling you. So omuntu arime kintu cyo kugira ngo umuntu tashime kubona. Because cyate ko nakucikiriza je. What even animals? Hanya mishoze kore bindi birungiza enyamisho tayezazo. Kongo umuntu akarima kuchikorro umuntu mutayo. Konga ntweta zira taito zona. Me when I got saved in 19 whatever. But you can't even help a suffering person. So nyowa bwanje tinyenzire ngwe sente tugezeho kura terraizaro gati nyenda kuhendera ndinkabo. Macha azono bakikora because it is benefiting them. Konga ati nyoni baso tamanya ukombeke bizimbe byawe. Wabitame bitanda wateka mu butimba n'amizi kuko naba nabakozi na accommodation. Imbaza kwiza nyenka omucweke cyo mbere nyine mu training. Ninga niru. Nyunda ari mushafure mutwareta. Mukashenga muze mukwate madanje. Harabo kwijamu bine bigenderwa byabona ngo akorra muno na diru zo kwibondije warara. Twagara je mutureba hakuza. Konkarire mine sente nyinyi. Nyecuro bacoro wigirwa bamwite bazutware. Harabo kwijamu kushambanira. Harabo kwijamu kore bindi byona. Hati uriya tararete sente ngaza kujya kama wachechizimbe. I mean, I wanted us to look at the intention. What is he contributing for? They don't need the same money. Okay. Konga intention yitu yona ngwe sente nzigumaziriki esente so abantu bareke kuzanza. Yeah, konka amasaka mukenda kwambuzi kugira ngo sente cyo kwika hari yakatuti bagishabira bajuzi umushagama ya Yesu bajeza hate binde biyaza kora ibita kina attachment yegeshaga mana nibwo biri tutekateka konka muri bizaga cyo kumesa umurimo gwa rukora sente variye gumeryemwe obaro kuzira baturukuzire oyine kumekinga shuwa ngo wakora waje watahinga utakaga y'umuntu kontaga ize toro mchoko bamesa ngo emirimo erigo omisho ga government omisho gabantu no misho garahanga ndayinga ni bakasheshera. Why do you choose the other way? Ukashanga ngo ibintu nobwo ine sente no mutima gwawe no uba content kugira ngo sente yiwatungane ya charita bo kujombugine waje umwaka wa inga wa mukumpanya esente wazitwara. Anyways ito tina masiko kugira ngo rahanga we nko mu iguru barukwendera twiremo kiro wanza tumwe kwa kwiko mu iguru akashango cyo bico bushambanura hanga atakineho nakakwate wakakwanga ya tato tabo tashabine ngwene no akakusha gandazi ona gachati mano kama hali mgani kimujike jamu mtakikana kuteka teka shanga where was that? Me, I was giving information for people to pick, not necessarily where I got it from. But the truth is, okukamba nokitu okendrimutwanga wa ureche chinto mutima gwanchu kontinga ngocho rukora chigwire eje sente nebeye yechibi anto maheje kwenderera
kamuhera gwizoba sente negumere sente variya ine gumere yemwe abo chokore nitebirigo yemwe sente uzikoresa rukura ohwitukira ha mutima gwawe urukumangu yo in line with your god then amwe gwizoba uja kutunga chumuro kirungi icyo bagamba ngo aho umuro mbusinje no chikorera ebyo kucugamba bugambi twite ruyare tubasa kwindura mbekatekerera hanga wawa twaze kubi omagaraga men itomere cyaha turujeho bitsinsino na batahimfuza abakora ryafayo cyo turi cyari tinga Vincent Mujezi tubahendera